reka tubasuhuze tubifurize kugubwa neza kugira igitondo cy'umugisha kugira isabato nziza mwese inshuti banywanyi ba Rwanda News 24 turaje mu makuru mu kiganiro uko biri ariko mbere ko tubagezaho ingingo z'ingenzi reka tubanze tubumbishe akagaziki zina njoko nasikia hapa ni danje usikie tu kaka donke mugine na kwa mine ngira ngo murumvise rero nibyo tugiye kugarukaho tubabwira ko muri iki gitondo rero amajwi mwumvaga na amasasu ni imboni yacu iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na amasasu yatugejeje mu iki gitondo cy'urugamba rwamukiye Isake. Turababwira nanone kandi ko uwitwa General Baudouin nawe ubungubu ngo amere nabi umutwe wa FDLR mu duce dutandukanye dukikije Goma, ari asa nkaho ushaka kwinjira mu mujyi wa Goma. Nanone kandi muri ukerera muri rujoro ikigo cy'ingabo za SADC cyahiye kiratokombera kiragurumana, ubu ibikoresho byabihungishwa ku nkengero z'umupaka w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese ibyo bikoresho byahungishijwe nihe biherereye birahagana mwijya kurebe tufite idonido kuri iyi mirwano. Turanababwira kandi ko ikigo cya SADC cyamaze kwemeza ko hari abasirikare bacyo bapfuye muri Afrika y'Epfo. Turababwira ibyo abasirikare bagera kuri 7 bafashwe matekwa bishwe na 23 bo mu ngabo za SADC. Turi burasoreze rero kubijyanye n'umuyobozi w'urwego rw'iperereza washyizweho mushya usimbuye uwari uriho. Mwijya kure rero muri kumwe nanjye Alphonse Kapone wifuriza kugubwa neza kugira impagarike n'ubugingo, wifuriza ibihe byiza cyane mwese aho muherereye, wifuriza weekend nziza, isabato nziza. Turaje mu kiganiro uko biri cyo kuri uyu munsi. Tutabatinde rero wewe ukimara kuhagera kanda handitse subscribe kugira ngo amakuru ajya kugeraho. Ibi bikorwa rimwe gusa, ubundi ibiganiro n'amakuru yacu bikajya bikugeraho ako kanya mu buryo bwihuse. Nanone rero tubabwira kubijyanye n'imirwano, tubabwire ko muri iki gitondo aka kanya ubu tuvugana ubashiditse hagati y'ingabo za M23 n'ihuriro ry'ingabo za FARDC. Ni igitondo rero kiramutse nabi, ni mu mujyi wa Sake, no hari kumvikana urusaku rw'amasasu n'imbunda ziremereye cyane ziri kurasa muri utu duce. Ni urugamba rwatangiye mu masaha ya mu gitondo. Abarutangije rero ni ingabo za SADC zari zigamije kwihorera revenge, cyo bita revenge cyangwa se mu gifaransa bita vengeance, zigamije kwihorera kubera ibyo M23 muri iyi minsi 5 ibakoreye. Izi ngabo za SADC zimaze kwicwamo abasirikare bakabakaba hafi muri iyi minsi 5 nyine, ndavuga icyegeranyo cy'iminsi 5 bagera hafi mu ijana byibura byo ku munsi w'ejo bo hapfuye 7 barapfuye ku munsi w'ejo. Bamaze gufatwa miri abagera ku 126. Inkomere ni ishyano ryose. Ibi byose rero biri gukorerwa ingabo za SADC cyane cyane by'umwihariko Afrika y'Epfo na Tanzania. Nibyo rero bitumye SADC ivuga iti reka twihorere. Ni nyuma yuko nanone SADC yaratangaje ibyo abantu bayo bapfuye, nabyo tuza kubagezaho mu aka kanya kari imbere mu makuru muri biganiro byacu. Turaza kubabwira imuzi n'umuzingo
tubatonda uko Sadek none ubwo yitangarije ku mugaragaro ko yapfushije ndetse iranakomeretsa inamburwa n'ibikoresho. Ibi rero byayiteye umujinya bigakubitiraho n'ibindi yo kubabwira mu kanya, babwira uburyo n'ikigo cyabo cyaraye gitewe umuriro ukagurumana ibikoresho byacu. Ndaza kubigarukaho mbibabwire uko bimeze mu idonido by'imirwano. Imirwano rero yatewe nuko yashakaga kwihorera, Sadek yashaka kwihorera ku bibazo byari bimaze kuyibaho, yashaka kwihorera kubera bari bamaze kubagabaho ibitero. Ngibi rero ibyabaye rero Sadek rero igaba ibitero kuri 23 mu duce twa Sake. Ibi mirwano ikaze iri kubera Sake muri iki gitondo. Rero nta kindi igamije, irashaka kwihorera, irashaka ko hari uduce yakwisubiza turi mu maboko ya M23. Ese ibi bintu irabigeraho? Ese arasabwa iki? Ni bihe bitambo bisabwa kugira ngo irebe ko yagera kuri ibi ngibi, yagera kuri by'imirwano iramutse yagera ku ntsinzi nyuma y'imirwano iramutse muri iki gitondo cyo ku munsi wo kwitandatu kwa gatandatu ni itariki ya mbere, itariki itangira ukwezi kwa Kamena umwaka w'2024. Ese ibi bintu iraza kubigeraho? Biragenda bite? Haraca uwambaye rero, urugamba rushobora kutoroha na gato, rushobora kuba imberenge mw'abantu mwe. Reka tubitege amaso. Gusa ikiriho tiri kugaragara nuko mu imboni zacu ziri hariya ratubwira ko muri iki gitondo bari kubona imodoka zatangiye gukora akazi za ambulance ndetse na moto zitwara abantu, bari gutwara abasirikare bapfuye ndetse n'abakomerekeye ku rugamba. Moto ziri kubatwara mu mifuka bahambiriwe babajyana ku bitaro bya Goma muri za Moruge n'ahandi ku bitaro. Inkomere ni nyinshi muri imirwano iri kuba muri iki gitondo. Imboni yacu nanone iratwandikiye iduhaye message none ahangaha ati bonjour, ngo ntabwo byoroshye, intambara yahinduye isura, ubu tuvugana isasu mu bandandi ni isasu. None mvuganye n'umuntu w'umucuruzi w'inka izo bari bazanye kuri Goma, abazarendo bimanye inzira, none uwo muntu arambwiye ngo ni ugusenga bikomeye kuko ingabo za M23 ziri kwerekeza Ngungu, izindi ziri kumanuka umuhanda wa Sake n'ibikoresho byinshi. Bari kuvuga ko bagiye kurara Goma, no kubwira inzego za gisirikare zikitegura neza kuko nawe wa general bita Bodwe ejo yingiye ishamba ahagana za Karenga n'ingabo nyinshi, ntaragaruka muri kano gace. Mbetse mwabantu mwe musenge pe Gisegeti aratumarisha. Gusa ejo niba inzira zibonotse udashoboye kuva Goma agana handi, umujyi gurakamo umuriro, ngo dufite Brende naho bafite izindi mbunda ziri kugendera ku mapine, ziri kwerekeza Karuba. Mukomeze musengera igihugu. Undi indi mboni yatwandikiye isubiza uwitwa Augustin ati Augustin mbemwa dutsinzwe turi benshi pe. Ati ngo abahutu turatsinzwe turi benshi, ngo abahutu turakubiswe, abandandi nabo bananza sikia agatute. Noneho nyumvira tena General Bodwe, muzi ko Goma nayo mwashiduka ayigezemo nkuko yageze mu Rubaya. Abasenga nibasenga, ariko iyo message iraraza abantu nabi, ni ukurara twambaye. Noneho ibi ni biri kubera rero mu mujyi wa Goma, mu nkengero za Goma. Turaza kubigarukaho tuvuga ko kuri urugamba uko ruhagaze.
amakuru atugeraho avuga ku rugamba rw'ejo ahitwa Mubambiro, uwitwa Sugira Mire yanditse kuri ku rubuga rwe rwa X ati Mubambiro, la base de la SADC où partait le bombardement contre la population civile de Massissi en feu ce soir. Un autre véhicule APC détruit par l'armée révolutionnaire congolaise AFC M23. La SANDF Zambia évacuer le reste des équipements vers le centre-ville de Goma et ensuite amafoto amwe n'amwe rero ibikoresho biri kwimurwa i Goma ndetse n'ibiri gushya mu mujyi wa Goma. Undi twanditse indi message none ahangaha akavuga ngo akamaramaza i Congo ngo umunyatura wa Padeko yabonye FARDC yakimajije amaguru za Brende amashani n'ingabo zose bafashanya bafatanye n'akagazuzo bagahunga Kanyabayonga, afashe ingingo yo kuzibira ngo ni bahungire muri Rubero. Kandundura nayo ngo bagiye kurasa buri musoda wese wa FARDC, umurundi SADC, FDL, Blackwater, Mercenaires uhereye amajyepfo muri Kisangani, Katanga ukaduga muri Fizi, Uvira, Bukavu, Goma, Beni mpaka Ituri muri Grand Nord ya Congo. Ngibi rero ibyo message bari kutwandikira ngo Wazarendo barasaze ngo nukwambura inkoho buri musoda wese ari Congo here kuri FARDC n'abambari bayo. Rero ngo basubiranyemo nibyo rero ngibyo ibiramukiye igoma ngayo amakuru atugezeho muri aka kanya. Twari turi kubabwira rero umuntu witwa baramuze General Baudouin. General Baudouin ufite consigne cyangwa se ya gisirikare uzwi kuri 01 Alpha muri M23 ubu yinjiye mu mashyamba akikije umujyi wa Goma. Na amashyamba akikije umujyi wa Goma, yinjiye mu birunga ahari hari ibirindiro bya FDLR. Aka gace k'ibirunga arimo excuse yinjiyemo muri ishyamba hari umutwe wa FDLR n'uduce twegeranye nabo bita Nyakagina, Kasengesi, Rusayo na Kalenga. Utu duce iri shyamba ryarimo M23 nirikikije ikibaya ni mu birunga. Umanutse gatoya uhita winjira ahitwa ku mabere y'inkumi, ahitwa kuri 3 antenne. Uyo usohotsemo bawinjira muri Kibumba neza neza. Ahangaha ni mu birometero bike cyane kugira ngo ugere mu mujyi wa Goma. Niho yinjiye rero ubu ngubu tuvugana ari kwatsa umuriro kuri FDL no yari imaze igihe ikambitse muri utu duce. General Ngaruye rero Baudouin 01 Alpha ukorera hariya ubu amere nabi aba FDL kuri imirwano iramutse muri iki gitondo. Ese birarangira gute? Ese aba FDL nabo basunike abohereza mu Rwanda biragenda gute? Birarangira gute? Dore ko na FDL zazimaze iminsi naye nababwiye mu minsi yashize ko bashyize imbunda ziremereye ku mipaka y'u Rwanda, imipaka ikikije u Rwanda, izindi zinjira muri amashyamba y'ibirunga kuri bya birunga bya Nyiragongo na Nyamuragira. Baudouin rero niwe musirikare uzwi cyane w'indwanyi karabutaka, indwanyi karundura mu gisirikare cya M23. Uyu mugabo tubibutse ko ariwe wari wigaruriye uduce twa za Rubaya, niwe wigaruriye uduce twa za Sake hiryo ngiyo. Uyu mugabo nkuko mwumvise imboni zacu zabitubwiraga ndetse n'abaturage ko bamubonye, ni umusirikare FARDC itinya cyane, n'umusirikare FDLR itinya cyane. Kuba yinjiye hariya rero
ntabwo biri bworohere na gato igisirikare cya FARDC n'abambari bacyo. Uyu mugabo kandi azwi cyane mu bice bya Rwindi, nawe yakoze urugamba rutoroshye, urugamba rudasanzwe. Ngo rero General Baudouin Ngaruye 01 Alpha winjiye mu tuduce dusa nk'udukikije Goma. Ibi ntabwo bishobora guhira Goma, bishobora kurangira na Goma itawe muri yombi, Goma ifashwe nyuma igihe kinini rwose bagenda bayoshyushya ndetse n'abasirikare benshi bari guhungiramo, bishobora kurangira ibya Goma bitameze neza. Tubazane rero imiripuko nyine uko ni ku imiripuko iramutse muri iki gitondo. Nahoze mbabwira ahitwa muri Sake uko urugamba rwari rumeze, rutari rworoshye na gato. Dukomeze rero ku byabaye mu masaha y'umunsi w'ejo, amasaha y'ikigoroba. Ikigo cya SADC cyari gihurimo ingabo za SADC, kirimo ibikoresho bya gisirikare bya SADC, kigira gutya M23 irakidoginga mu masaha y'ijoro. B'abakomando bayo babandi bitwaza udushoka, b'abakomando bakunda gukora za operation zidasanzwe, bakugiriye gutya barangije binjira muri iki kigo, baragishumika. Amaze kugishumika barasohoka, amaze gusohoka hakuzira noneho n'imbunda z'amadrone ziratangira, n'intwari n'utudege tw'amadrone nka tubiri, noneho bakurasiramwo utubombe, noneho bibasira ahari hari amura. Ikigo kiraturika, ibintu biraturika, noneho kirashya. Ibirokotse birimo ibibunda bya rutura za burende n'intuza n'izi mbunda za BM za sabasaba n'izindi zari ziri hariya, izitabashe guhiramo hariya bazihungishije. Zahungiye rero mu duce twa Kabutembo, zihungira ahitwa La Corniche cyangwa se kuri Grande Barriere. Ibi rero bikaba n'abasirikare benshi bahise bari muri icyo kigo, uretse abaramutse bajya ku rugamba, abandi bose bahungiye mu utwo duce twa Goma. Ni ukuvuga ngo aha Kabutembo bahungishije ibi bitwaro, naho ni hafi n'umujyi wa Goma, ariko ubusa nk'uburenzeho gato, usa nk'uwegera mu Rwanda. Guhungira hano rero birakururira akaga gakomeye ibirindiro by'ingabo zabo ziri muri utu duce. Ni imirwano rero itaratangazwamo uwayiguyemo, itaratangazwamo inkomere, ariko amakuru aturuka ari kuri za social media zitandukanye cyangwa rezo sociale niko muri Kongo bavuga, zitandukanye ziri muri kara gace ka Kongo, ziravuga ko ngo ahubwo ngo iki kigo ngo baba bacyuze ngo ari amadayimoni cyangwa se imyuka mibi ngo yaba yateye hariya ikajya gutwika iki kigo. Uko tuvugana ngo nta cyatsi kigeretse ku kindi muri iki kigo, nta beritari rigeretse kuri ndi, kuko cyatwitswe kimaze gutwika n'ibindi birahirimwa birahanurwa. Rero abaturage bakaba bavuga ko ngo yaba ari imyuka mibi yabagitwitse, ariko amakuru y'ukuri ahari biravuga ko M23 ariyo ngo yabadoginze ikaza kurasa kuri iki kigo ikagitwika ikakimerera nabi. Nguko rero ntabwo byoroshye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, iby'uru rugamba rwose ntabwo byoroshye. Reka tugaruke rero ku makuru yavuzwe ku munsi w'ejo tutabagejejeho. Reka tubabwire ko SADC yamaze kwemeza ko hari umusirikare wayo wishwe, ivuze umwe kandi abapfuye ejo ni 7.
turaza kuba andi makuru yayo. Igisirikare cy'umuryango wa Afurika y'Epfo cyoheje gufasha ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntambara za Kanyamura 2023 cyatangaje ko imodoka zacyo z'intambara ebyiri zafashwe miri na 2023, abasirikare bacu 13 bagakomereka, umwe agapfa. Mu itangazo iki gisirikare cyashyize hanze mu butumwa buzwi nka Samir DRC cyashyize hanze ku mugoroba kwa gatanu, cyagaragaje ko ibyo byabereye mu mirwano yabereye Isake mu birometero bikeya uvuye mu mujyi wa Goma ku munsi wo kwa kane. Ngo abasirikare ba 13 bakomeretse, barimo wakomeretse bikabije, bose bakaba bahise boherezwa mu bitaro bya Goma kwitabwaho n'abaganga, umwe akaba yarapfuye. M23 yo yatangaje ko yangije ibifaru bine bya SADC nyuma yuko ku bufatanye n'ingabo za Kongo bari kurasa ku baturage n'abasivile. M23 yo nuko yitangarije ko abagoye ku rugamba ari abo ngabo. Ibi rero batangaje ko ari umwe gusa, biranyomozwa cyane n'amakuru ari ku rugamba avuga ko abasirikare ba Afurika y'Epfo bapfuye ku munsi w'ejo ari 7. Ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta zakubitiwe areba inzega mu mirwano yabaye ku munsi wo kuwa kane, ngo kuko zakubiswe ahababaza n'inyeshyamba z'umutwe wa M23 urwanya leta ya Kongo cyane. Imirwano rero yabereye mu misozi ikikije Sake, aho intambara yari ihanganye ku ruhande rwa M23 n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko abaturage bature muri biriya bice babitangaje. Imboni yacu itubwira ko amakuru yakuye ku rugamba rw'ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Kongo Kinshasa avuga ko ngo izi ngabo zakubitiwemo kandi ko urwo rugamba rwagwemo abasirikare benshi bo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, abandi barufatirwamo miri, abandi baburirwa irengero, harimo n'ingabo za SADC. Abasirikare barugwemo harimo ababarirwa mu 10 mu ngabo za Afurika y'Epfo, abandi 7 bayo bafashwe miri. Amakuru anavuga kandi ko imodoka zifashishwaga mu kujyana ibikoresho bya gisirikare by'ingabo za leta ya Kinshasa zatwitse, izindi zifatwa n'abarwanyi ba 23 harimo n'ibifaru by'intambara. Umurwanyi wo ku ruhande rwa 23 bavuganye n'imboni yacu ariko utaremeye gutangaza amakuru, utaremeye gutangaza amazina ye, mu mbabarire, utaravuza amazina ye kubera ko atari mu bavugizi ba 23, yavuze ko ku ntambara yo kuwa kane yabereye isomo rishya ingabo za SADC ndetse n'ingabo z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akaba yakomeje avuga ko usibye kubakubita ngo banabishe, abandi bo muri bo barabafashe bafatwa amatekwa, yewe ngo hafashwe n'abasirikare ba Afurika y'Epfo bagera kuri 7 bafashwe matekwa, ariko muri itangazo nta kintu batangaje, nta kintu bavuze ku byerekeranye n'iyo mirwano. Munyemerero dusoreze kuri Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Ni perezida wa Kongo Kinshasa DRC, Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kuri 31 rero Gashyantare yahinduye ubuyobozi bw'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza AMR, ashyiraho uwitwa Justin Inzuni Kakiyaki niwe wahawe ubuyobozi bw'urwego. Uyu mugabo rero wageze kuriyobora muri 2019 kugeza mu kuboza 2021 ubwo yagirwaga ambasaderi udasanzwe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Repubulika ya Kongo Brazzaville. Uyu nguyu yazungirizwa n'undi witwa rero nani umuhanga mu mategeko yitwa Auguste Mulumba Sabwa, asimbuye Colonel Uniritaadi Dr Daniel Rusadisu Kiyambi nyuma yaho leta zunze nyuma yaho ku itariki ya 19 Gicurasi 2029 abarwanyi bayobowe na Christian Malanga wari ufite ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagerageje gukura ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Umujyanama wa ENL nitwa Jean-Jacques Wondo
aherutse gutabwa muri yombi akekwaho kuba mu mugambi w'amaranga wo guhirika ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Uyu munyekongo ufite ubwenegihugu bw'Ububirigi yinjiye mu bujyanama bw'iperereza bigizwemo uruhare na Rusadisu biganye mu ishuri rya gisirikare ryo mu Bubiligi. Amavugurura ku buyobozi bwa ENL akurikiye ishyirwa ry'abagize guverinoma nshya ryagaragayemo impinduka muri Minisiteri y'Ingabo, Minisiteri y'Umutekano imbere na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, inzego ziri imbere muri gahunda yo kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka wenda tubabwire gatoya ku makuru avugwa i Burundi, dusoze ikiganiro cyacu cyo kuri uyu wa gatandatu. Nuko mu Burundi ahangaha polisi kuri yaburiye abatonda imirongo y'imodoka kuri station zidafite ibikomoka kuri petroli zo mu mujyi wa Bujumbura ko uzafatwa azahanwa. Mu cyemezo cyatangajwe n'umuvugizi wa polisi witwa Colonel Desire Nduwimana asohokwa nuko cyafashwe mu rwego rwo kubungabunga umutekano mu muhanda muri uyu mujyi. Colonel Nduwimana avuga ko bitemewe namba gutonda umurongo w'imodoka ku muhanda cyangwa kuri station za petroli utegereje bikomokaho, ngo ni ngombwa ko abayikeneye bamenya station bayisangaho. Abashoferi basabwe kugenzura neza ko imodoka zabo zirimo essence yagije kugira ngo bizabarinde guhagarika imodoka zabo ku mihanda, kandi ngo uwo izashiramo akiri mu muhanda nawe azahanwa. Iki cyemezo gifashwe mu gihe abatwara ibinyabiziga mu Burundi bakomeje kubura ibikomoka kuri petroli, bamwe bagumisha imodoka mu ngo zabo, abandi bakamara igihe kirenga icyumweru batonze imirongo kuri station kugira ngo mu gihe yazaboneka bazayibone mbere, nk'uko ikinyamakuru SOS Media cyabitangaje. Iki kinyamakuru kikaba cyaratangaje ko umupolisi wari kuri station yabwiye abashoferi ko imodoka idafite lisansi iba igomba kuguma mu rugo, ati ntabwo mwemere kuzana kuri station imodoka zitagira lisansi. Imodoka zitagira ziguma mu rugo, icyemezo cyaturutse hejuru. Minisitiri w'Intebe rero yitwa Ndirakobuca Gervais mu kwezi kwa kane ari ku itariki ya 24 yari yabwiye abagize inteko ishinga amategeko ko ikibazo cy'ibura rya petroli kidashobora kubonerwa igisubizo kandi cyaturutse ku bihano Uburundi bwafatiwe muri 2015 ubwo hari umwuka mubi wa politike. Ndirakobuca avuga ko ikibazo bamaze mu imyaka 2 cyangwa irenga ku ibura rya petroli, ngusanga imodoka zimara igihe kirenga icyumweru kuri station. Avuga we nka ministre ko igisubizo azana ngo nta gisubizo yazana, ngo gikomeye cyane nuko ibiri kuba ubu byose ngo ni ingaruka mbi za bya bihano bafatiye kuva muri 2015, ntihagire utekereza ko bimanutse biva mu ijoro. Hari amakuru avuga ko Colonel Nduwimana yasobanuye ko iki cyemezo cyafashwe mu rwego rwo kubungabunga umutekano, ikigamijwe ahanini ngo ari ukugira ngo iyi mirongo y'imodoka idakomeza gusebya igihugu, kuko abazigezeho bazifotora bakabyerekana ku mbuga nkoranyambaga ko hari ikibazo gikomeye mu gihugu cy'u Burundi. Munyemerero dusoreze ikiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi ahangaha. Tubifurize rero kugubwa neza mwebwe mwabanye natwe muri iki kiganiro. Tubifurize ibihe byiza. Mwari kumwe nanjye Alphonse Capone, ubifuza kugubwa neza. Naho bye bye. Hasta la vista. I salute you. Bye bye.